nous egbe kanya zan egbe nous le bina le da bwe jinu akatuan gantuo bande bu so sindo ala tena wona mawdo ya do egbe le na yonu mekana chite mnado eu gbo yen kan te kana chite lo mnado eu ndo ganto fide bu de ado do gantie holo kwa balo rasanta de game mi melo ba no khode ba ma no se de gbe meton yi mina hando Matthieu 21 verset 1 et mnado e Jésus pola avon vuton le po se pa Jerusalem bokodo mali mendo beti faje to ho do olive so kondon Jésus se avon vuton wedo nous bois na visu nous na vi yonu bazan kundo dion elitown lo ba lo verset we me mado nu edo wezi ayokolo yunwa po wezi ada khode po ado fide bundo ami de relato ko sekpa ba ko lo yan de bu sa sindo ala tena do Jesus sin comme ami yesi semi meni na we ko nu ani bizonli dagbe to le kon o yesi semi me ni le de ali khlawe lo bonu dagbe to de ma ko zian le yeni zin lobo yonu ani jadudu jiro mewenu de Jesus sin comme walo debu kabi gbeto debu de no donda gbeto de gudo mi klibo ye zanzan jiro Jesus sin comme akruno gan holo bana golon vitwele se ala gon metodo ye de Jesus sin comme akruno mi doku tonwe lo ba se ko to do mi ba ko ya kasedo anole no gudo ke kabano wa titeno vitwele sin bezame de Jesus sin comme fide bu de ale zan dion yi dona mauton deno name dokwe lobo mana ndo ouvert moiro Jésus Christ sin comme ami no andi no kami ton ho do ami lobo ma hame ayi wana lelo mo ba di ndo ko nwe ton sulobo di diona wani yele abonné wede nu page lobo doda ici de eloleo anano se gwegwe bon vidéo so se ko do filokpo lobo na solo blo de ko na kakabo aklon zangla me lo na fo weziza to ko do kikon disons li kon fa nou lo me de Jesus sin comme ami ndada edo betweji da aklon zangla me elo kuna fo kundi de to me vo de Jesus sin comme azanto edi wadi wonto edi surie yi fifa mauton de Jesus sin comme ami do gbe si sama do tel longtemps e ko ron le binoué bon debu so sin glon lina lundi egbeton ni fifa noué